South Africa ngethu ngoba lathi siziphephele ibamba ngishaya ufana lwana uMachaba wayegide phezulu yapi imali yakhe sengiyigcine yazi yathi 25,000 uzwane uyothenga okuliuno sengicela khona libemtshele phezulu ukuthi akabuyele emuva ngoba ngizamkhuphula isikudla akasazi ukuba yigida ngoma umkhawule esivaleni lo driver webhasi yakumzansi osengixotshe ema-ofisini mzukwana ntshintshi imali kube ngamarandi nguye wangixotshe ebhoda imbona nethwa lizulu ngamabhasi abo la ngathi izikwa zasemozambique ezinyathelwe indlovu thina sigibela uhlisi kuthi inketa bechabe ekhona apha emsakazweni ekhona apha kubulawayo omunye DJ wantshela ukuthi ufanele ngikhiphe imali ukuze ingoma zami zidlale emsakazweni abanye ngabasiqhathe emabhendini besibhadala ama-5,000 noma bathi sithenga amakhondomu bamtshaya angeleleni mina ngidamandla kade ngahlupheka ngibelenia noma sayikhuluma kabi ngibiza amagama sobethi lento Zalilimaza ngebeat uthamani kamusa wali kubusa uyabusa ngenkomo zalilimaza
asilale khangu December tilili lwakhala ngiyahamba asilale khangu December tilili lwakhala ngiyalubamba lonyaka ikhisimusi ngayidlele kumba zunganthathi mina ngayidlele nimuze abantu bakithi umalume sehambe wabuya izinto sezimhambele kahle ukuthi ubuye sithini kimi ye 27 khuluma labantu ufana mani mina tolewa ngengiyobuya lobholoto tolewa